Mày y cái này cái tụi pia. Pai bông pek. Tong mama manu ba ai. Ai maya me yang birthday Christmas. Hatu simi aku bener. Mày thọ mama bị maya. Sisa. Ban teriak maya me mày. Maya le cukup angel sah. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Office of District Horticulture Officer Ripoy District, Jongkatna Agriculture and Farmers Welfare, hakar pusat uya yong ara cara pun riu. Kalumi Nongrep ka temri boy, kum shibenta ban penya iyo ikimarep. Hakayo ya thir yadi kablalong parish hall hanong po. Lapli kani yo tamasa do MLA jokanong po constituency ba mineral bonds im ublalong kum ukongsan ringkat ka jindan lang ka addition deputy commissioner Kariboy district ka kong Birani u district horticulture officer upi dota ka district agriculture officer ka kong Sirolin Khan bat kinongrep. Kariboy district ni na kajinlang district denay nagadilang jong ka kendo kalong siya ka proseso and then dalam kadro kunjung department bringing agriculture but the officers berhakam di mana force support tuan nak idea di idea yang dijemput dan kemai sama pernah itu orang kunjung ni but jam siya ka level jong ka jindak jinriang ni pemerintah ini ka show badan mentang siro kan saki berkenong ke platform berbiang yang pemerintah kita jangi và dan nanti ke jenis suatu jenis teknik aspa abang nak betul dari dan lebih atrai ke perkara yang untuk muipan ini kan sini dan di district level show ke office penong ini ke IT platform ini ya KI betul lah produce ni banyak system hari ini. Ambil sebelum menang dengan ini keputusan ke platform ke department ke AI di benar kampung mereka kalau menjadi AI museum di kita orang bawa kat Kariboy district belak penyedaran lagi kita kesini kata menjadi dekat belak menjadi yang menjadi benar menjadi berapa pos ke pos bagi injilo dia tu ni jenis yang iwan dan AI museum iwan berpeni nanti bagi penjuru bagi peni bagi nang bilang nak tunjuk apa yang bukan. Om Dunai kalai sepangun, Bumi Nongrep dan Syafat, Banwan Isha kani ke program, ke video, ke training, hadir juga kani program yang ini tentang kumjuru yang install repair disiplin, lembaga department, group, producer group, WG, SAG, society, badan. Kabalong pun kajin pelidiki nak mentaj hidung ilang. Ke Sorkar Meghalaya, kadang kapong perhat kabak kepang nak mentra job di Nongrep. Ngani itu ipi jadi sisa. Hati Islam di Beladet di Mang bisa nagaliang ke Sorkar jelah. Hakabai ini bak agriculture, bak allied service, ke allied sector, kabak kentuk. Yang ikam di Ubud di bagi Nongrep ide iban pendel. Ban ikam di Ubud di bagi Nongrep di bagi di Buntoy. Bagi dokumen bagi itu iki bangan Islam agar aku riu aku nyo. Kajing penmang pisah. Nagaliang jong Sorkar jelah. Aga beri berketenan jong garep Riang jong agriculture and allied sector di Pak. Kalau kumba siaga nyuspa sipong keluarga. Kata kita pernah bisa nak bentang Islam anaga atau beliau atau nyok. Kamu dah lucu cerit April atau kalai boy cerit umat semua anaga atau nyok. Bagi yang tinggal nangkiu, kita pernah bisa nak yang jongkan Sorkar. Baladang ini akan persentis jadi permang. Kini kita permang nak komentar di Nongrep. Ia kita perlu dipakai Sorkar akan perlu. Kalau pandai naskul, kalau pandai
dari surau kelak di kumbang di kelak di tweet dengan kamu banyak yang akan kerja. Lalu isim hagedin permang akan percentage. Ke Sorkar kalau permang palat ke 100% dan itu penuh kepada naga berkah di Nongrep. Bukan itu. Namun kata ini jadi persen jauh ke Sorkar adalah rendah berkah bagi kita yang ke Sorkar pedih. Naga berkah Kyntiew yang kita berkah. Ngamut berong balak yang berkata sedang lakukan sedang sedang kita. Dan dari Sorkar ke persen di mana air di era dikai naga berkah. Makanya ke program menangkap sendiri ketika apa lebihkan membaca Sorkar pedeng Sorkar jelas. Maka kumsan kelomba ide bantit kumno banrep uge banrep uno sumbai direp hauno meni peju kumno ke komrep kumno ke kumthum kumno ke komsumar meyatip dapat oleh itip ini ke komrep kerap kebahatin di repsi di buat berep buat icur ya Nongrep kumno kan hampan bahasa tu ya ketika komrep hamtan dihitung bertumai nah ini tiba-tiba dihitung tiba nyayo tu kata lebih saya training sini mau tiba aja betul nak kata hamtan kebeli bagi kita spices lah bendi kardaman large kardaman small kardaman nangta pepper so mari beli muslim muslah pun dihitung dibayar ya Nongrep ini itu ya bunda pada demi ya penting bahaya ke pemerintah tanggal di dalam kamp di training pada Sorkar kapai mat nak wanita pendidikan bah ini beliau training di bagian we have ensured that no construction will be allowed. And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot ega snong nongi kwayo sngo bahan ega snong de lakot kalayat dikila pen sngo hina snong ki mat jongki ki if they keep apprehensions jongki ruki don hi convey bet yaki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala ban wan kane kawai ka project bi ki don mentang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki bay yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha kajalla kadon kata kendon ka 90% of non-managerial posts kan let shaki locals, 50% managerial posts ru kan let shaki local. Other than that, ka shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namarba ka ka bapi amnot ngiru hang ni Shuaban take up yung ganun project. Hindi bansu to bakla. Habang yung warra yung investment. Habang yung warra yung bakum kinigi project. Nget yung nga opi kabakaduk yung mantoy. Kanlong yung ngiki konsama. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.